Menteri Badai Khmi Yakatanat Kampo Iyeng Uba Preston Tingsong Hakasan Derek Nailar Aja Apusau Ula Pentip Baka Sorkar Kan Pinjari Daka Curfew Habaro Akijaka Kaput Meghalaya Barkari Bangladesh Klang Bante Lakam Yakajingwan Rungtu Kinong Bangladesh Syakari India Bat Jela Meghalaya Kani ka curfew kan trekam nadu 0.hadu aspa meter syapo bat nadu nriu beji janmit hadu nriu beji minstep tat hadu bandepin bena da kumboi ne ha kapot janmit kumna san beji san steng ngalakot ya ka meeting ka bakarki hadin bang yo I ya ka jingjia hante ya po Bangladesh ha ka prime minister jongka ri Bangladesh kala resign no baki kenrum ki kenrang kidang ni kidang bu ting la shim ya karai na ka benta banyada ya kari India banyada ya ka jelai borokoi la shim ya karai bang nadu menta ka bit ngin pentrekam ya ka curfew ka bangin stang nadu ka por real beji menmit hadu real beji menstep man kasmi tat hadu bangin da pentik da kumoi pa te ha kabai dei bat kene nga kerpa I kinong song snong hakini ki border area kham tam ki bayak tu bat kane ka curfew mar kadi ka curfew ka ba ngini impus ka bat trekam kolong be nadu zero line ka bangiju ong ka international border ars pak mitar siapo jongkari India lane ars pak mitar na katei ka international border international boundary siapo kajela mikla ajmi tina kada makerpat pekinong song kinya kreilang bat kesorkar namarba hipwa banyo I ya kinu kijingjia ki besnosi hadin banyo I ya ka kedrum keram kabajur hante hapo kari Bangladesh kajingdon ki BSF personal hakine ki border area jongi poro aku akan ba ka sorkar India kala pa kerpang susu kendai battalion kini ki BSF personal hakaba idon menta hapo ki border area jongi poro bat omtang kata menta ka sorkar India kata pen kra susu ban pa ki additional force shane shapo Meghalaya jongi namarba kalong kecaka kaba lese kaban keta nengkok ya kanika kenrum keram kaba cia hante hapo kari Bangladesh kumba ngilaya yo I baro bang ong ki na zero line ars pak mitar ide besutu bagara na zero line ars pak mitar siapo Meghalaya lene siapo teritori joka India.